Usted está viendo Bajo un mismo sol. Bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Estamos aquí con otro programa de La Tulpa. Hoy vamos a estar hablando sobre guardias comunitarias. Bienvenido, compañero Joaquín Hualapuro. Agradeciendo pues infinitamente por esta invitación que se me han hecho. Ñukanchi shimipika ñakutin nipanchima nachu llaqta kamakuna nachu shina nispa riksipanchi ñukanchi llaqtakunapika kikinpa llaqtapika shinallatachu nipankichik. Ari ñukanchik llaqta kamayuqkuna nachu ñukanchik llaqta kamayu llaqta pushaqkuna ñukanchikpak hatun apuqkuna ñukanchik llaqtakunata pushaq mashikunami paykukunami kay imashina ñukanchik llaqtakunapi ama imapas llakikuna tiyachun imapas waqlli tiyanakunataka maymanta harkashpa paykuna kawsan kapashka y kawsapanchik kunakama. Ñukanchik runa llaqtakunapika chayka ninan ministerishka kapak. Desde el principio de la creación vemos que ha habido guardianes de la vida, guardianes del bien y guardianes que siempre estaban protegiendo al ser humano, ¿no? Y igual vemos que en todas las culturas y civilizaciones tenemos guardias o guardianes, tanto espirituales, tanto en la vida física, en la vida material. Ashtawanga imatata guardia comunitaria o llaqta kamakunaka kamashpashamapashkankichik. Ñukanchik llaqta kamayuqkuna o ñukanchik pushawkunaka ñukanchikpa derechokunata nachu, ñukanchikpa kawsay, ñukanchikpa yachay, ñukanchikpa tukuy munaykunata, ñukanchik siempre ministeriokunatapas mas kashpasamushkanchik llakikuna ama tiyachunga maymanta. Ñakuti shinallata ñukanchik yachaykuna nachu ashtaka yachaykunata ñukanchik llaqtakunapika charishpa kana hupanchik ñukanchikpa shimi, ñukanchikpa hambi, ñukanchikpa yachay chaykunataka imashnamanta kay llaqta kamayukunaka kamashpa shamupan. Chaykunataka maymanta ñukanchik yachashkakunataka shukunaman uyachishpa, shukunaman villachishpa tananakuykunapi maymanta chaykunataka villachishpa shamushkanchik ñukanchikpa yachaykunaka ñukanchik shimiku kallaripka ñukanchik shimitaka ninantami kushikushpa ñukanchik wakaychina kanchik, yachakuna kanchik, parlana kanchik, rimana kanchik ninchik. Y shinallata ñukanchikpa yachaykunatapas ninanta ñukanchikka mana yankata kacharnashkanchik ñukanchik wakaychina charna kanchik. Ñukanchik hambikunata ñukanchik chaykunapish, o sea, como guardianes de la salud, guardianes de conocimientos ancestrales nachu. Kunataka maymanta ñukanchik kunan punllakamanchata ninanta alikachishpa y kunanpi karin constitucionpipas chaykuna tiyakpika nanta kushikunchik shinallata ñukanchikpaka nachu chay hatun kay pacha kay mundo enteropi nachu leykunapipas tiyanakupak nachu chay Declaración de Naciones Unidas pipas shinallata convenio 169 ñukanchik runakunapa derecho sumakta uyarin chaykunataka chayna uyashpallata ñukaqa ña constitución nara tiyakpipas chaykunataka defendishpa shamuripas ñukanchik constitución chayra año 1998pi tiyariparkanchik ñukaqa año 1980manta ña mishukunawan makanakuypi mishukuna ñukanchik runakuna llakichikpika ñukanchikka tandanakushpa shayarishkanchik policiakunawanpish kay Otavalokunakama shamushpa preso paykuna apashpa shamushka kagpipas ñukanchikka tananakush shamushpaka kacharingakama shuyashpa chaymanta apashpa rinkashkanchik chay preso hapitukushkakunataka. Chayta ashakuta rimarishpa alikapanchiman imashnamanta chayka karka ashakuta villachiwajurkanki nachu mishukuna llaqtaman yaykumushpa shuk llaqta kamayuk mashita bichkankapa apamushka hawa ashakuta parlashpa alikapanchima, rimarishpa alikapanchima. En 1987 mi primer proyecto de agua de consumo humano te runajuparkanchik. Minkaykunata runajuparkanchik. Shinapimi shuk chishi sábado chishika shuk vecino mashikutaka umata usashka pakishkarka. Mishukuna. Shuk mishukuna shuk chaypi shuk familia nishkakuna tiyarka. Chaykunaka shuk machasllakta hapish umata utukushkarka. Chaymanta ñukanchikka tukuylla llaqta chayka nachu tukuylla tananakushpa hasta chay tiempokunaka kaparishpalla tananakushpa rirkanchik, shinashpa chay mishki wasi maykurkanchik chaypika tukuyllata ña
mishukunaka chay rato llukshipa rirka nunca más ña antigramurka. Chayka chay tutallata ña 4 de la mañana shuk comunidad presidente mashikutaka ña presa apamushkarka policíakuna. Imanishpata apamushka kashkan. Chika kankuna kaypi shungapi kushankichik wasita rupachingapi kushankichik kankuna kaypi wañuchingapi kushankichik mana allinachu karka ñukanchik imashpata ñukanchik mashita chashna rurarkanki chaylarinta rurarkanki nishpa ningapi rirkanchik. Pero illarkani illashpaka pero nunca más ñana rikurin kunan punllakama. Chayka pakari punlla kutin mingaypi kaparkanchik chay mingayma tukuylla riksika genteka tukuylla chay llakta entero gentemi shamurkanchik pico, machete, pala shina apashkakunaka shina shamurkanchik policiaman. Chaypi kaparingapi kacharingakama. Shina chaypi kashi mashikutaka ña kacharikpi rirkanchik. Pikunata guardia comunitaria o llakta kamayuk tukuyta ushapan. Chay llakta kamayukkunaka shina kallaripika shuk honrado personakuna, alli kawsayta charik personakuna, ejemplar personakuna y jovenlla personakuna kana kan. Kutin shillata rukutaytakuna paykuna yanapanapa dispuesto kana kanchik. Imashamanta chay mashi hari kashpa warmi kashpa alli kaktaka yachachayanchik llakta kamayu kachunga. Llakta ukupi kawsataka riksinchik tukuyta nachu. Imashina tayta mamakunata obedecikkuna kan, shillata na imapish dañokunata ruran, chaykunataka ñukanchik llaktapi rikunchik yachanchik como vecinos, como llaktapura kaymantaka ña familia, o sea, como comunidad ñukanchikpaka sukta llakta tiyanchik, sukta llakta comunidadkuna y shuk asociación. Chayka ña cada llaktapillata ña cada llakta gobierno comunitario chay autoridadkunaka riksipan. Imashalaya personakuna kan, ñukanchik ninchik kaykunata chaykunata ministrinchik kikinwan akllachik ninchik. Chayka paykuna akllashpaka chapan paykuna akllankarka nachu chay sarun watakunapi chayta charinkapash kunanka kutin chay ushaykunaka ñukanchik gobierno comunitariokунapika cabildokunapi nachu presidente y tesorero paykuna ashtawan kaykitaka actuashpa ña tukuy chaykunataka ña derechashpaka. Y shinallata warmi guardia comunitario tiapashkachu warmi kuytakuna warmi mamakuna ima. Warmi mamakuna tiyashka wakin warmi mamakuna ashtawan más fuerzata charik. Ashtawan ima decisionkunata harikuna manchanakushun imatata manchankichik warmikuna ashtawan ñawpaman sharirishkaka ejemplokunata tiyan ashtaka. Ñukanchikpa shuk mama ejemplar mama karan shinchi mama paysi milli karan. Imashpata alli kapan guardia comunitaria kuna tiyay. Ñukanchik llaktakunapi ama llakikuna tiyachun, ama chay imapas shuwaykuna ama tiyachun, imapas hatun llakikunapish tiyana, chawpi llakikuna utisa llakikunapish tiyana chaykuna maymanta ministrishka kan shinapash ñukanchik llaktakunapika seguridadta kunchik ninchik nachu seguridad. Kunanpika nachu mishu llaktakunapika mana seguridad tiyaymantami kunanpika pankalla maymanta imapish nalikuna común, nali consumokuna ima tiyan, o sea tukuy chaykunata defendinkapak nachu tukuy chaykuna ama tiyachun harkankapami chay guardia comunitariokuna ministrishkapacha kapan chaykunataka tukuy llaktakunallapitami chaykunataka viñachishpa chaykunataka llakta pura parlarishpa ima kaykunataka ñawpaman churashpa alli kapanchikma kay pachakunapi rikupanchik hasta ciudadkunapika manchanej llakikuna tiyan inseguridad nishpa inseguridad parla. Pero policiakunata mirachishpami gobiernoka o sea chaykunataka tukuchishun ña gobiernokunapash kay ama kay llakikuna inseguridad ama shuyaykuna delincuencia ama tiyachunka trabajota generanakan. Trabajota generana, o sea trabajota hasta gente trabajata charichun ama wakinkunaka mikunakun ullaymanta wakinkunaka ministimanta chaytanikuna mayku chayka trabajota generanakan. Shinallata kay hatarikunata charishkanchik nachu tukuylla runa llaktakuna tukuy mashikuna kay ashtaka llakikunata charimanta chaykunapika imashata rikupashkanki kikinka kay guardia comunitaria ukukunata imashata uyapashkanki shuk llaktakunapi imashnaman ñawpaman shamunakunata. Wakin llaktakunapika chay guardia comunitariakunami ayllukunata villachin, llukchimun, shillata kutin kay chay parokunaman llukshishpapash ama imapas desmanes, ama imapas llakikuna tiyachunka paykuna o sea cuidashpa kan nachu, chashnakunata rikushkanchik. Ñukanchik llaktamantaka ñukanchik dirigentekunallata responsable genteka rikupashkanchik maymanta chay hatun hatarikunapika pakta kashkanchik. Quitokunamashnapish chayman rishkanchik, kaypi kanakapish kaypi kashkanchik, maymanta ñukanchik kay Ecuador entero llakikuna tiyakpika tukuylla hatarinakapika hatarishpa ñukanchik pakta kashkanchik tukuy chaykunaka ninan ministerishka y chaykunapika maymantami
shu guardias de seguridad nishkakuna churan nachu shu comisionado kunata churan paykuna cuidachu porque infiltrado nishkakuna shamun infiltrado kuna shamushpaka pandachinapamana chaykunapika maymanta chay guardiakunaka chaykunapish nanda ministerishkakapan Chinaka ña chariripanchik ña kallari kilkashka mashipata rikushpaka gripanchik. María Terán nipan, ¿por qué se están perdiendo las guardias comunitarias y qué pasaría si ya no existieran totalmente? Porque nosotros estamos como esperando que los de la ley solucionen nuestros problemas. En nuestras comunidades nosotros tenemos que ir fomentando, generando guardias comunitarias. Y igual que sabemos en la justicia, el Estado tiene todo. En cambio nosotros, la justicia indígena no tiene nada. Entonces igual en esto, igual el Estado debe dar apoyo, porque nosotros estamos amparados en la Constitución y en las leyes internacionales tenemos que dar apoyo. O sea, tienen que el Estado también dar apoyo a nuestras guardias comunitarias para que exista. Igual, o sea, es importante que eso, no hay que dejar perder por nada. ¿La guardia indígena se forma el rato que se necesita o es una organización que se crea dentro de la comunidad con miembros que reciben entrenamiento y trabajo con presupuestos dentro de las comunidades, así como la policía de la seguridad privada? Hasta aquí nosotros, los guardias comunitarios, han sido voluntarios, jamás han sido pagados, sino que la comunidad, cuando ya se organiza, la misma comunidad, por lo menos la noche que salen a hacer la ronda, o sea, la comunidad es la que apoya por lo menos con cafecito, con alguna cosita de alimentos, o sea, para esos compañeros que salen a guardiar. Eso es lo que igual nunca ha habido pagos, por lo menos no ha habido pagos, pero por eso yo digo, así como una seguridad, o sea, mejor dicho, sí, el Estado tiene todo, pero nosotros no tenemos nada. Sin embargo, las comunidades son más seguras que en las ciudades donde están llenas de guardias. Y shu tapuita ñahan ni parca, che mana che comunidad ocupe shu organización anaviñancho, che gobierno comunitario ocupapitame, shu comisionado comunitario, che chispa, che guna yanapaj kunatame, shu mana shu shika organización anasayripancho. Las autoridades de defensa del gobierno de Moreno llegaron a calificar de paramilitares a la Guardia Indígena. ¿Qué opina usted? Esos señores no tienen ni pie ni cabeza para interpretar así. En Colombia hemos escuchado paramilitares. Aquí nosotros lo que hemos dado es seguridad a nuestro pueblo, seguridad a nuestra gente. Inclusive cuando entramos a las grandes ciudades en el paro, nuestros guardias han dado seguridad a nuestra gente para que no hayan infiltrados, para que ahí no hagan daño. O sea, es lo que se ha hecho. No, ¿cómo va a ser paramilitares? Eso sería pagado por los de la derecha, ¿no? Es que pagan los de la derecha para que manden a perseguir al pueblo. Esos paramilitares. Kunan nacho yaki kunatiapan, shua kunatiapan, wañuchi kunatiapan, chay hawaka ima mensajita shikopanguima kikin. Kallaripika ñukanchi mama tananahuykuna tiapan nacho. Paykunapashi kaykunataka aliguta parlarina kanchi, tukuy llaqtamanta yuyaykunata, experienciakunata tandachishpa, kaykunataka ñukanchik runa llaqtakunapi hasta shinchiyachina kanchik. Ña ciudadpika ña policiakunata handachishpa paykunaqa ña tal vez campokunaman kallpachinga, chayka ñukanchika de antemanami ñukanchik kaykunataka ña, o sea, ña usashpa segurana kanchik, ñukanchik llaqtakunaman ama chay negocio ilícitukuna ama shamuchun, delincuentekuna ama yaykamuchun, tukuy ima dañota rurak gentekunaqa ama yaykamuchun, chayka maymanta imashinami ñukanchik na riqsikunata rikunchik, utkashpa ñukanchik dirigentekunaman villana kanchik, utkashpa kaypi shu desconocido purikumi o shu sospechoso kayta purikumi nishpa utkashpa villachina kanchik kay shu chay, porque chaymi alarmata, o sea, utsahinana, utsabullata runa kanchik. Chayka ña utkashpa paykuna lado yan ñana yaykushan. Ñukanchik tananakushka, shinchi tananakushka pipas na yaykushanchu. Chayta, o sea, ñukanchik tananaykuna shinchitukuna kanchik nachu. China kashpaka yupay chapanchi, Tayta Joaquín, ñukanchiwan kunan kay tullpa programapi pakta kanajushkamanta, yupay chapanchi, pagishunkulla, tuparispa kanajupashunchi. Bajo un mismo sol. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir. Nos vemos.
Ya.